Ja, zdravo. Zdaj smo spet v tem video kanalu. Najprej vam pokažem, vprašali bomo gospoda kar. En je BMT fucking gospod tamle dela. Kot vidite, lahko vidimo še na blizu, vidite. To je najbolj strašljiva hiša na svetu. Sela gremo, ta gospod, to je samo zemlja njihova. Ne, tisto, ne gremo tudi. Kje je? Ne, sej nije. Sam čez gremo, pridite. Bomo sam šli pogledati, če je. Super. Hej, ledi. Pomahi. Evo, tu je najbolj. Baje je tu not zaprt killer clown. Pita, tak. Snemam. Oh, fuck! Ne še. Ujebem ti, tu so bile rdeče oči. Vidite, kako scary je. Jebote, tam je bilo nekaj. Čakajte. Kaj vidite tu? No, to je najbolj scary hiša. Poglejte, koliko stvari uničevanih je. Oh, fuck. Sem mislila, vidim rdeče oči. Rdeče oči! Ujebote, tam je nekaj, flash! Flash, tam je nekaj. Ste videli to? Oh my god, to je bilo najbolj razboljivo na svetu. Ujebote! Ujebote! Bežimo, bežimo, bežimo. Delamo flash, da vide. Ujebote, tam je bilo nekaj. Ste videli, gledalci? Tam je bilo nekaj fuskaj, sam... Jaz smo tu isti. VK. A gremo spet, ker hočem. No, gremo pogledati spet. Čak, najprej vi tvoj video pogledam, da gasim. Ne še. Ok, jaz grem. Vidite. Tu da ga pusti. Kot vidite, je že pas tukaj. Kakšna pas? Vidite, najbolj strašljivo. Je kdo not? Naj se zadera. Lej, zdaj je spet drugače. Prej ni bilo tega tule. Tole. Tega dirka kamna. Lejte, bom zdaj pokazal na flashu. Tega kamna ni bilo. Tega kamna ni bilo prej. Oh my god. Zdaj pa ve, Ful scary. Ujebote, tam je bilo nekaj. Tam je mašina. Tam je žaga. Jebem ti. Žaga je bila z nečim namazan. Gremo na hišo gore. Ujebote, kdo to je? Konoplja je tam, jebem ti. To je manj ful nezakonito. Zdaj še najbolj strašen del. Zdaj gremo s flashom. Kaj pa, ko bo noč, alo? Zdaj smo brez flasha, zdaj gremo do konca. Ujebote, tam je nekaj potrkali ga. Ste videli, kluka se je obrnala. Pa nobena ni bilo, shit. Ujebem ti, kak je tu grozno, gremo še do tistele. Nekdo je rekel, kdo je tam, ujebote, kot že nekaj nude. O ne, da kuši. Super, to je ful scary. Imamo mi okol. Krije. Scary time.